Zdravo internete, zdravo dobri ljudi, dobrodošli nazad na kanal Balkan Theorizer, dobrodošli na još jednu epizodu iz serijala Horror priča. U životu postoje trenuci koji nam se urezuju u našu memoriju, međutim ovakvi trenuci ne moraju uvek biti lepi, već pojedini trenuci budu onakvi da ostave gorak ukus u ustima i ostave to neprijatno sećanje. I makoliko se trudili da ga obrišemo, to sećanje uvek nabire i ostavlja nam traume koje pamtimo skoro čitavog života. Ove dve istinite priče govore o tome da trebamo uvek da poslušamo naše instinkte, jer ukoliko nam govore da nam preti opasnost, verovatno je i tako. Govore nam o tome da trebamo da prepoznamo opasnost i u najmanje očekivanim situacijama. A sada se udobno smestite i pažljivo slušajte. Bez daljeg zadržavanja krećemo sa klipom. Nisam neko ko voli da slavi rođendane i nisam neko ko poziva gomilu ljudi i pravi velike žurke. Već sam neko ko voli da rođendane slavi sa svojim najbližim prijateljima i sa svojom porodicom. Međutim, tako jednog rođendana, moji najbliži prijatelji su pokušali da me ubede da moj rođendan provedemo negde sami zajedno. I planirali su da to veče izađemo negde. Nisu planirali odlazak u kafiće i u barove, noćne klubove. Ne, planirali su nešto drugačije. Planirali su da se provozamo zemljanim putem kroz nacionalni park koji se nalazio na pola sata vožnje, koju je bilo lako pomeriti jer nije bilo noćnih čuvara. Kada smo uklonili barijeru, čekao nas je put od te barijere pa do parkinga kroz krivudavu stazu u nacionalnom parku. Vožnja je bila na neki način i zanimljiva, jer je put bio takav da je imao uspone, padove, ulegnuća, izdignuća, tako da je vožnja izgledala kao da se vozite na roller coasteru. Kada smo stigli na parking, odlučili smo da ipak produžimo dalje jednom od pešačkih staza, da ipak parkiramo auto negde dublje u šumi, ne bi li nas kojim slučajem okolne vlasti isterale i napisale neku kaznu. Jake je veoma dobro poznavao ove staze i znao je tačno kuda da idemo. Zaustavili smo se, zapalili joint i krenuli da ga menjamo iz ruke u ruku u autu. Također smo razmenjivali i flašu vodke. Pojačali bi muziku, a pošto je muzika bila dosta glasna, svi smo se začudili onoga trenutka kada smo čuli neki šum napolju. Jake je utišao muziku na automobilu i samo se začulo: "Jeste li čuli to? Šta je to bilo?" Jake je ponovo upalio svetla, ali nismo vidjeli nikoga ispred nas. Ipak htjeli smo da se pomerimo sa tog mesta, pa je vozio malo dalje stazom. Od trenutka kada smo se ponovo zaustavili, ponovo smo pustili muziku, ali ovoga puta smo je pustili tiše. Prijatelji su počeli da mi pevaju pesmu Happy Birthday, a nakon toga sam morao da odem u WC. Pa sam izašao iz auta i otišao par koraka sa staza prema šumi. U jednom trenutku mogao sam da se zakunem da sam čuo korake. Požurio bih da se vratim što pre u kola. Ispričao bi prijateljima da sam čuo korake, a Jake bi ponovo upalio svetla automobila i primetili smo nešto zastrašujuće. Na nekih 3 metara od automobila stajala je žena sa kapuljačom na glavi. Jake je otvorio prozor i upitao: "Da li je sve u redu?" Međutim, žena kao da nije reagovala, samo je stajala tamo kao da je beživotna. Jake je ponovo zatvorio prozor, a nekoliko trenutaka kasnije ona je počela polako da korača nazad prema šumi, dok je više nismo vidjeli. U tom trenutku Karl, iako je bio naduvan i sedao je na zadnjem sedištu, uspeo je nekako da primeti nešto zbog čega su nam se dizale kose na glavi. Samo je uzviknuo drhtavim glasom: "Momci, mislim da smo okruženi." Razgledali smo unaokolo,
da bi vidjeli da u šumi sa svih strana automobila bilo je najmanje 3 ljudi u duksevima sa kapuljačama preko glave, koji su gledali direktno u nas. U jednom trenutku ponovo smo čuli Karla kako se dere kao devojčica: "Ljudi, iza nas je, iza nas je!" Okrenuli smo se i vidjeli kako čovek stoji direktno pored zadnjeg stakla našeg automobila i gleda u auto, direktno u nas. A farovi koji su blještali njemu u lice su činili da izgleda kao demon koji čeka da nam naudi. Kada sam video zastrašujući izraz njegovog lica, povikao sam: "Jake, vozi, čoveče, vozi, izađi iz ove šume." Jake je krenuo da vozi najbrže što može. Kada smo napokon izašli iz šume, bili smo svi osjećali taj osjećaj olakšanja. Jake je bio jedini trezan, jer nije pušio i nije pio, i rekao je: "Momci, idemo direktno kući." Nikada nismo saznali ko su bili ovi čudni likovi, niti šta su radili ovoliko kasno uveče u šumi. Uglavnom, ovo neprijatno iskustvo ću verovatno pamtiti do kraja svog života. Nikada neću zaboraviti 5. rođendan moje mlađe sestre, ali ne iz pozitivnog razloga. Proslava je bila organizovana u igraonici koja je organizovala zabave za devojčice sa temom princeza. Nisam želeo da učestvujem u aktivnostima ili interakcijama sa princezama, pošto sam se plašio da će me ljudi smatrati detinjastim. Pa sam kao tvrdoglavi šestak umjesto toga sedeo napolju, na stolici, u hodniku igrajući se na svojoj DS konzoli. Tada mi je u jednom trenutku prišla nepoznata žena i upitala me: "Hej, ti si Glorijino dete, zar ne?" Gloria je ime moje majke, pa sam joj rekao da. Ova žena mi je rekla da je ona moja tetka Sara i da je verovatno neću se setiti zato što smo se vidjeli zadnji put kada sam ja bio veoma mali. Počela je da mi priča o tome kako sam porastao i pitala me je kako ide u školi. Bio sam se navikao na ovakve razgovore sa rodbinom, pa nisam sumnjao ništa i dao sam uobičajene odgovore. Sara mi je onda rekla da je donela veliku kućicu za lutke kao poklon za rođendan moje sestre. Također mi je rekla i da je donela veliku tortu. Rekla je da ako odem da joj pomognem da iznese ovo iz automobila, da ću prvi dobiti najveće parče torte. Imao sam tada 12 godina, pa sam bio upoznat o tome da postoje jezivi ljudi i da je ovo uglavnom način na koji se kidnapuju deca. Ali kao što sam već rekao, ovakvi razgovori su običajni za moju porodicu, pa nisam sumnjao ništa. I napravio sam grešku, te sam poverovao Sari. Pratio sam je do zadnjih vrata igraonice, koja su izlazila direktno na parking. Međutim, na parkingu sam primetio nešto čudno. U kolima gdje je navodno Sara ostavila kućicu za lutke i tortu, sedeo je na mestu vozača neki nepoznat čovek. A auto je bio radio. Vidjela je da sam postao nervozan kada sam primetio da je neko u kolima, pa je brzo smislila odgovor kako je to moj ujak Denis i da treba da požurimo da iznesemo stvari iz kola pre nego što se torta otopi. Imao sam čudan osjećaj duboko u svojoj duši i nije mi slutilo na dobro. Počelo je da mi se prevrće po stomaku. Prolazile su mi misli u glavi: ako je već došla s njim i nije došla sama, zašto nije pitala Denisa da joj pomogne sa stvarima? Rekao sam joj: neka ona iznese stvari iz kola, a ja ću je sačekati ovde. Međutim, njen glas se u tom trenutku promenio i naredila mi je da uđem u auto. Ja sam odbijao, dok me ona vukla za rukav da krenem sa njom. Drao sam se da me pusti i sva sreća moja majka je primetila da me nema, pa je počela da se dere za mnom. I onda su ona i moja strina Ema izašli na zadnja vrata. A ovo dvoje stranaca, čim su ih ugledali, brzo su pobegli sa lica mesta. Ispričao sam majici šta se desilo, a ona me je zagrlila i rekla da će sve biti u redu. Ubrzo nakon toga igraonica je bila zaključana i sva deca su se kupila u jednoj prostoriji, da bi se uverili da nije kojim slučajem neko otet. Kasnije je došla policija, ispričao sam šta im se desilo, a policajci su obećali meni i majci da čim nešto saznaju,
da će nas dalje kontaktirati. Nikada neću zaboraviti šta se desilo i ne smem i da pomislim šta bi bilo da nisam poslušao svoje instinkte i nastavio dalje.